so Iahap em. Ngate pinukli nga as my personal gate. Ngate nga Iahap ha one election one nation. Pinada galong one election one nation one election. Kan kertil bahaya kenika expenditure kawai. Nanti dia kawai pada nanti ke development ru. Marba man ke election jong kadu ke state. Lada kadi ke by election ni di general election ni any kind of election. Ki warra be ikatuka model code of conduct. Tidak warra of model code of conduct ka stall no ya ka progress of the development. Jadi kita kata lagi pelong be kawai ka one nation one election hagaju ka por kanika expenditure ka bagi pulut benta man ka election kawai election yang kawai ka state ki lot lagi 4 crore. Te man ka bro kadit lagi state kita nak po bengal idea jongi man ka election da ki 1000 crore ki pulut. Mde ta kata nang ta de di man por development pinpait na do ki police ki security ki RB bara khot ki involved na mandaga election. Ka it helps kalau ka I persangnya no te ya ka jingyat bet jong ka jingkiu jong ri dia. Jadi dia kata klienga personally he te ka lada gila badne e kata one election one nation one election kadi babes. Hari Khubor pat Pynlong yalam ki kim so Iahap I kenika cintru ben Pynlong I kenika election. Kata bon ginong elam gidon na kajong di political party gidong elam gidon na kajong ka opinion. Te menta benong ba kata ki individual gidon na kajong opinion kata political parties kadon lagi jong ki opinion. Ngam tadi benong iki tang bagani bengong itu EP kadi dang kawanta kajing mentoy jong gari India hi borok away. Dan gidon away ka one nation one election kadi jing mentoy jong ki paiba jong gari India. Kedua expenditure ke bengi pelut lagi 1000 crore haki election fair jong ka state. Lade but MP election but kini ke MLA election adu ki wat ke MDC election wa ki panchayat election kesulut you waste of time waste of energy and waste of health wealth. Tingi kane ni ba pala I hagawai na ka statement jong I ba kane ka jing tumu jong ka BJP ban Pynlong I kane ka one election one nation one election kadai ka wai ru ban pandu jaj la say kini ki regional party lene ban pandu jaj kanu ka political parties lani ka regional party ka song be ha performance jong ka kanu political party benda Nobisong no kawai ka national party ka ko on pundo jaj ka kawai ka national party kawai ka national party apa ka state ki ko pundo jaj ya ka regional party regional party ki ko pundo jaj ya ka national party kata ka jing biana ban pundo jaj kawai party kata ka don bentaru ti kata ka song be ka performance da ka no ka party lada ka regional le ka national party ru lada ka tray hop ki tray be dangta ka jing tray jong pajba ngam tarai no mala ban pundu indo boro kena banya tray bahan na ka banta ka jing bahajong pajba. Kata kalong ban gumta for two party system lane three party system ka kata ban kan ka monopoly hanga ke ida piong nga la da kadong bet ko bolong ke country ru la da kalong bet two party system three party system kan sedon bat kan monopoly jo ka tu ka party tingim kuat ai kan don bagi party kan badon baru ki kuat ban rekam ki baru ki kuat ban speed na bata ban trade dengan bata paiba na kuat ban participate dalam bata development we should welcome kita ni ulah dah pergi trade baik ko bagalong anong ifi dei ni ong kan ni regional party hang no noru pyong baik cha gawi ki state ke bahe ne ki ong chi north eastern state ru hapo north eastern state le no ifi ba Khubor, they are not concerned of parties. They are concerned of the individual. Kalau keksim be yang personal jong tu candidate. Kumolong mangi yang ni po Meghalaya kan sono Meghalaya mar bangga khamso tu kandidat bani ki state. Meghalaya hadu menta Khubor ada kadai na po ka Congress ne kadai na BJP ne di regional party ru ki jet be yo brio.
ki budget ya party. The question ban ong ba ki kwa ban eliminate ya ki wei pada ki regional party ga hanga hi ga kum ji su tu juga hi kam long mum ta.